Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Muna-muna tingkatan sa sanglitan iban pupudjihan tupod sadya pakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Salta salawat iban sin salam papanghon ato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Damit yan tukbal na muin pagsarang sukul kanyong katan amuin yari hayaw hatiranan way nagbabati laul himatay mo gimurungog kimikita sinamuin programa sin kita nyo pagkabyaksahan iban biya na sinamuin waktu na mo bihayaon pagkabyaksahan biya sin waktu ini dumjumaat puas isa alhamdulillah mapuas dahin dito hitukbal na muin sa salam-salaman kanyo katan halapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapuas dahin dito mga maastay manghunsing kami hapag-arama in pangadyan sing kita niyo wayra kita niyo masi nakaig dahin hiya amuin pangadyan ikang kutag-unong nakitab amuin ad-durusul muhimma li amatil ummah in pangadyan ikang kutagunong palihalan sin pagyanong adabul islamiyah amuin at ta'addub bil adab al islamiyah amuin biyakatu muslim subay kita mag-adab maglako sinamuin lako tabiat amuin kabayaan sin Islam ipaglako tabiat sin tiap-tiap deng katu in iklaw niya magkulang maglabi balikan na muin panagnaan qala Syekh rahimahullahu ta'ala ad-darsus sadis ashar ta'addub bil adab al islamiyah at-ta'addub bil adab al islamiyah wa minha as-salam wal bashasha wal aklu bil yamin wasyurbu biha wat tasmiyatu 'inda al-ibtida' walhamdu 'inda al-farag walhamdu ba'da al-utas wa tashmiyatul atis idha hamidallah wa iyadatul marid wa ittiba'ul janaiz bis salati wad dafn wal adab asy-syar'iyyah 'inda dukhulil masjid aw al-manzil wal khuruj minhuma wa 'inda as-safar wa ma'al walidain wal aqarib wal jiran wal kibar was sighar wat tahniyati bil maulud wat tabrik bil zawaj wat ta'ziyati fil musab wa ghairi dhalik min al-adab al-islamiyah fil lubsi wal khul'i wal inti'al. Amna tumagkulang maglabi insabot sin Sheikh hatungod sinamuin palihalan sin adab. Nasabot na sin kita niyo limabay atungod sinamuin palihalan sin salam iban sinamuin sawa ay muka papagkahi iban sinamuin pagkaon iban sin pag-inom suway lima atin niya subay tuo iban sinamuin magbismillah kita magkita kumaon magmuong kita alhamdulillah man kita mauus kumaon amoy atoy magkulang maglabi nasabot sin kami hamuin pangadyan nato limabay palihalan sinamuin adab ikikit sinamuin diya long ta tiap-tiap muslim diya kato biya na sinagi mga palanggungan ng mga pag-arama in sara sin aramatan Islam amuin arama sampulna sin Allah subhanahu wa ta'ala jukupan di maghajat amuin gumanap in mabaya gumanap damikian in dumagdag mabaya dumagdag ini jukup di niya sa maghajat amuin biasin nasabot sin kita niyo yaon na amuin pangadatan kaniya in pag-ibadat in akhlak in katan yaon na amuin palihalan sin muna hikarayaw sin pagtauhid mo
pag-akhirat mo, iban sin pagdunya mo, para kala mo papagkahimumano siya, pakatumbu-tumbuhan, pakahayup-hayupan, katan dahil ito sa Allah subhanahu wa ta'ala, yan siya bihan, nasasakop sin agama Islam. Adakala, in dengkato, maghuna-huna, in panganar nila, pangaratin nila in agama Islam, pumuputsad dya amuin mag-ibadat, magkatupa masjid. In agama Islam, amo na yung kabuhi, sing kita manusia, yan muna yung pagtauhid, supaya muntol, bang hisuin pagtuhanan mo rin di hadunya, hisuin pag-ibadatan mo, iban si maksud mo, piya karikaw sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban sinamuin, palsugpatan mo hikarayaw, papagkahimumano siya, palsugpatan mo pamaas mo, papangdaig mo, kapag usaha mo, kapag tuntut mo ilmo, inikaw murid iban singguro, iban sinamuin bangkaw sumud, pabay mo, iban pabay sinduka ing dengkay mo, iban misan kaw sumakat pasasakatan mo, amo yung tumulak kaw, sumud ko pa masjid, gumawa ko rin ha masjid, sumud ko pabay, gumawa ko rin habay, kata namuin long tabihan, pangaddatan, hatungod sin pangaddatan, amuhin antara mo, pag ginhawa mo iban sin pagkahimo, labi-labi na in amuin pag-ibadat, pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan dahil doon inamuin adab, addat, tabiat, marayaw, amuin hindu kay min agama Islam, bangkaw sung timindog, sinsambahayang, sung kaw maghadji, mamuasakaw, iban sindu kayo nakaiba ng ibadat, yan doon hihindu kayo mukatan, inamuin addat, tabiat, asupaya, amuin makaarad kaw, di kaw makaruwa, dahil napamandu sin agama Islam. Bihayaon, bayat asin Shaykh rahimahullah, walhamdu ba'dal uqas, wa tasmiyatul atis, ida hamidallah. Amuin, dahil di yari kita bihayaon amuin, bang aun na mahanunin tao, kiniya, pag-ubos niya na mahanun, arila siya namung laung niya alhamdulillah, hak yattu sin tao yattu kayo mo, iniyang imyan kaulong mo, yarhamukallah. Ini laung tabihan, adab, sinamuin, hindu katutan yung sin aramatan yung Islam, in misan aun mamahanunin tao, subayra kita biya long ta concern kita kaniya. Sababing pagpamahanon, dahil nga mga hikmat niya, amuin, sabatsing kita long ta, tinghay mo, miksik in sakit mo. Sabab aun sakit yan to, maid, yaon dahil doon ha, unya, sabab sinamuin pagpamahanon niya to. Ang kan naun hadis, dahil kan Abu Hurairah, kaya ridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah yuhibbul utas, wa yakrahu at-tasa'ub. Fa idza atasa fa hamidallah fa haqqu ala kulli muslimin sami'ahu an yushammita. Wa amma at-tasa'ub fa inna ma huwa min asy-syaitan fal yaruddahu mastata'a fa idza qala ha dhahika minhu asy-syaitan. Dahil di aun hadis deng Rasul sallallahu alaihi wasallam atungod sinamuin banging tao mamahanon, iwan sinamuin magpangyawan. Dahil in sabda sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bunar tuunin Allah subhanahu wa ta'ala, at iniya, kalasahan niya, karidaan niya intaw mo magpamahanon. Wayakrahu at tasaud, adapun inamuin magpangyaban, amunatuin kahukawan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Faida atasa pahamidallah, apabila aw namahanon dahil kanyo apas emian alhamdulillah, fahakkun ala kulli muslim sami'ahu an musammita.
at inihak sim tiap-tiap muslim in nakarungog kanila yatto amu inamhanun in mamung sila apabila imian alhamdulillah hak sim tiap-tiap namahanun yatto in amu in imian sila long niya yarhamukallah. Wa amma tasaub ada pun long nabihan ni namuin pagpangyaban mintaw kaya karo yaw mag long ta mangyaban aw po bisara amo magpangyaban kay ngatan yurasan mintaw kaya karo na mag lago na mga tabiyaw nin simo din kuang katamag fa inna ma huwa min asyaitan inyan long nasin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabda niya kay nga syaitan fal yaruddahu mastata subay sing kita amuin pagangan niya kakausgawsan niya paida qalaha amundong ta ya inganganain si mudiaon dahi kami hu syaitan pagkatawahan na siya sin syaitan bang siya amuin long tabihan nangyaban na dahil di kitaan yung mga maas tayo mangudang mapag-akama haamuin pagpamahanong sadya amuin sabat yung kabataan biyaw mag-atching lang nila yan doon inamuin pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala pagpudji ka niya iban pagdua paamuin bang man lang tabihan kaya ulungan da inamuin sin Allah subhanahu wa ta'ala intaw na mahanon niya ito tinilay nga mga amun sarew-rew pangadatan intay manghud mo mangsaw pa mabihan kyug dan siya sinamuin laong tapawaran niya bukun matanam pagubus namudji pa Allah subhanahu wa ta'ala nakatungtong patuhan nakapudji kaniya at niya hak sinamuin nakarungog kaniya to inamuin suway sa isab sumambag sin amuin pagpudji pagsukur sinamuin long tabihan dua abang man siya kaya ulungan dasin Allahu subhanahu wa ta'ala. Iningiray nga mga sa lingkat-lingkat sa rayaw-rayaw amuin parsumpatan sin deng hambuk tao deng hambuk muslim patay mahud niya muslim inin panghindo sinamuin aramatan yung Islam sa lingkat-lingkat hakan na mga maas tayo mangud na mga pag-arama suwain kita niyo kimita marayaw dumungdung marayaw inlingkat iban sing kasampulnaan kalingkatan sin agama Islam amuin pianawag-tawag niya hakatan manusia amuin papag addatun papag adabun sinamin adab amuin siyara kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala laong tamataon pabihat turay nga mga puwasin naman nagkasabog sin Sheikh inyang bangamuin yan na nakalimpal ha Quran iban sin Sunnah insyaAllah subayin kita niyo pagmuhut-muhutan na to akaron nabiya na sin agising kita niyo kayo noon hatungod sadya sinamuin pagpamahanon laong tabihan bihay ni laong ta inkaybanan para kala ipag katawan nila ng umbihato at inipag-udyo-udyo bangahan niya bukod Muslim in pamung nilalong excuse me biato at niya magtabiya bukon hindi akan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala sin sara amo in papagsukulon kita pa Allah subhanahu wa ta'ala nya mga bukon Muslim at atawakan way nakaingat simin atulan sin agama Islam nabang sila amo in mamahanon makayan na sila tabiya tawa magmaap at tawalong tabihan excuse me, harap pa pagkahinila manusia. Nagsuway mo kung bihato, harap na tupatuhan, Rabbul Alamin. Sabab, yung pagpamahanon yan, dahil nga mga amuin, suway ko magsupong pa Allah subhanahu wa ta'ala, sabab, nasabot Ibnul Qayyim, dahil nga mga amuin lang tabihan, amuin hikmat niya, sabab, in kita manusia, adakala lang taon sakit yan amuin, nakakato yan nakapipikit long tayan halong adakala sumud amun sakit yan kay mo mikit siya bihan mag alom sin
amuin sabab sing pagpamahanon niya tumaig siya akan napapagsukuron kau pa Allah subhanahu wa ta'ala aun hikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala sin imanu sa ibang mamahanon aun niya to maksud niya iban aun sabab niya angkan nang kita papagsukuron kita pa Allah subhanahu wa ta'ala nabangin tao amuin namahanon niya to nakapagsukur nakapamudya na patuhan inakarungog at inihak sinamuin tao na mahanon niya to in sila nakarungog in dumwa ay sab sila bangman long tabian yarhamukallah kiaulungan kau sin Allah subhanahu wa ta'ala bisan imbihat to mga palangungan na muhakama Islam atungod sadya sinang mga parakala long ta mga bihaini pangannal sin kita sibi-sibi da atawa long tabihan kapag liki-liki pa ay payat to akan nen Tuhan na Rabbul Alamin aw parman niya wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim aw waktu aw parakala pangannal sin kita amun biya way rakarahan way rakapusan sa hatungod pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala na to sa lagu-lagu patuhan Rabbul Alamin akan na misan imbiya ini adakala ditadya kaingatan sa ini malaggo pa Tuhan na to Rabbul Alamin akan na long tabihan in kita subay maingat magsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala maingat kita mamung alhamdulillah iban ini subay paghido ipagtarbiya ha mga amuin taumaas pa mga kabataan at Jesus yung tao makahati pahati yun inang hindi makahati tiap-tiap mamahan subay amuin mamung alhamdulillah iban in makarungog imian sila long tabihan yarhamukallah. Demikian mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala law na sin Syekh kala rahimahullah wa iyadatu al-marid iban sin dengha mga adab sin kita ninulong tabihan ini siara ka tanusin Allah subhanahu wa ta'ala at ini iyadatul marid amuin bang masakit subay mag bisitahi amuin pagbisitahon at niya bang aun tao masakit. Ini rin ang mga adab. Hindu ka to taniyo at niya hak sinamin tao nasakit at ay manghud niya. Amuin bang siya masakit subay bisitahon. Nang pagbisitahon day sablong tabihan amuin atulan niya. Kiniya bang kita makabisita pataw nasakit duahan ta intaw nasakit yaon simbang man pabiskayon in pag-uli sin sakit niya, pabis kayon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban bang man hati niya pakusukon siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban dihilam mo sambat sin Arab, tapao ling tao nasakit. Amuin bukon mo bukaon laong ta inyaw biya pilig do atawa uno. Sana dihilam mo siya hope bang man siya amuin laong ta mura-murahan da pauliun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban tao nasakit bang niya mabisita mo mapinday na mo in pananaman niya bihan. Inya turen nga mga hak, sintaw nasakit, pa mga sila amin makasay, iban din nga mga adab, hindu ka to tanyusin agama Islam. Demikian, baita sin Syekh, wattiba'ul janaiz, lissalati waddafni, wa huwa haqqun min hukukil muslim ala ikhwani. Demikian, amuin magad mangubol, iban sinamuin long tabihan amuin magad maghatod sin janaza sin taw miyatay iban sin sumabayang iban sin mangubol inyan damikian kapatut sinamuin muslim hak sinamuin muslim pa tay mahud niya muslim ini bukon dali sa long tabi amuin long tamu parud wajib yung sa ini long ta sarayaw-rayaw amuin matoy na mo yung tawang sa upama, kaingatan niya, tayo manghud niya, pilahan niya, tawa misandi, bang niya, ang kaingatan niya, ang tawang tabihan na wapat, dahil doon, so kaya siya mato, kimita, nyumata siya bihan, humati, bangon yung biyahal. Iban bang sa upama, bihan na wapat, makad siya long tabihan, asikaso sinamuin janaza, sumambahayang, iban sinamuin manguhul. Angkan na inini demikian ingkatan niya tuaun karayawan niya
laung tabihan tiyata kamasin Allah subhanahu wa ta'ala biya na sinamuin mga daili amuin ini sabda sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam man syahida al-janaza hatta yusalli falahu qirat wa man syahida hatta tudfana kana lahu qiratan. Ini ni hadis sabda sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam man syahida al-janaza siyo-siyo amuin nakasaksi daing kanyo simpagyanong janaza may mga long tabihan tao miyatay hatta yusalli sambil amuin simambahayang siya palahu qirat at niya gandahan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala biya sinamuin hambuk qirat pagyanon paman syahida hatta tulfan kana lahu qiratan isiyo damit yan in nakaabot sin janaza sambil miyakad siya nangubul gandahan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala pagyanong qiratan qila wa mal qiratan qala mislu jabalain al-azimain biya din ilaggo sinamuin qiratan pagyanong yato sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam beta niya biya law na sinamuin sa pantun duabud malaggo amna to laggo sin karayawan hirihil sin pahala lang tayo karayawan hirihil sin Allah subhanahu wa ta'ala sabda sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atin niya in kita in kata ni Muslim di malupas sinamuin paglugto niya, in pagtakad niya, in kata niya to di malupas ito bang di mayawin niya ta in kata niya to diakandahan sin Allah subhanahu wa ta'ala sa aw mga kiyabayta kato bang biadinin taud in laggo in karayawan ang kaybanan giaib na kato tanyo sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Yan inibeta sin Allah subhanahu wa ta'ala in bang biadin bang kita makasaksi makaamot sin ang pagyanong janaza o miyatay ang panin hindi kato bang amuin bukon maglumba-lumba maghinang sin mga hinang biyay bisan yung sumambahayang in taod sin Muslim yaon nakasaksi sin janaza yung sumambahayang isa dua to upat da narehang mga long tabihan amuin nalukpasin mga bihato karayawan tiyata kamasin Allah subhanahu wa ta'ala ada kaling kay bananlong tabihan panganali nila in sumambahayang subay sa jaw mga beni inya tukatan si Muslim musugiban sin babae mayroon sa niya amuin long ta amupatin labi abdal in subay sila sumambahayang kanang kita in pagsambahayang janaza subay tayo sa atin niya kahatihan ingaton bihan akan na rin mga in shake bihan tawfiq kana sin Allah subhanahu wa ta'ala kaya patungtuman kita di asinamin kitab niya long ta ad-durusul muhimma li ammatil ummah ini atin niya application in kitab ini application adlaw-adlaw ini bihan amun apply yung sin kita paganggautaan sin kita biyaya kung mayroon din ang mga adlaw in di kita makarungugin umiyatay labi-labi na bihayaw ng social media kakitaan mo kadungukan mo kahatihan mo katan kasaksian mo masubay kita niyo takamaha mga biyay ni katan subay kita niyo takamaha mga kahalan bihay ni adakala kita isabi namuin sambahayang mo bihayaw ni takat kay ngatan kita yung sumambahayang konsum kun isa kita rin sambahayang mo nasubay ang mga sambahayang janaza subay kita atin niya pangadji unta hati hunta marayaw supaya makawata ing karayawan biya sinamuin biyayta katutan yu sin junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam intaw kaybanan magtuyo ha kaybanan ng tahal bang man niya makawa inamuin kabayaan niya yaon ito palihalan ng tabihan dahil di hadun niya pagtuyuan niya pagjakahan niya ingatun niya estadyon niya marayaw pag-iskulan niya ang man niya yung kahatihan bastahon niya ipangasuho niya sa bangamoy long ta mga bihay ni di niya pagtuyuan ang kanna mahita kita magtuyo din dito dahil di hay niya kita magtuyo sin inini karayawan marikato di na makawasin ang indukay adlaw susungon adlaw akhirat imano siya kaniya-kaniyara ang kanna magtuyo kita sin pagdunyata subay resab kita magtuyo sin pag-akhirat ta magtuyo kita sin amuin
kakaon hikakusog sin jasad ta, subay ray sab kita magtuyo sin kakaon hikakusog sin nyawata. Ihating kahalan yan. In barantay ni bukon siya long tabaran sadya, amin pakaunom sadya. Aun sa pagkaon sin baran, aun sa hak sin baran, aun sa hak pagkaon sin nyawa kapatid. Ininilong tabihan subay nato kahatihan marayaw. Duay maglagi ray liha kinhawa baranta. Jasad ta iban sin nyawata. Demikian mga palangungan ha pag-agama, syabut dia sab sin syekh wal adab syar'iyyah inda dukhul al masjid aw al manzil wal khuruj minhuma. Demikian nasabut niya rin di palihalan dia sab sin adab amuin syara katu taniu sin agama taniu Islam amuin bang kita sumud masjid iban sin bay iban gumwa dahil masjid iban demikian gumwa dahil habay. Imagsud pa masjid long tabihan ang desab adab niya long ta addat niya laku tabi at tabi pangaddatan niya hindu kato tanim sinamuin sara long tabihan bangko sumo pa masjid subay in paunahon mo hisud amuin siki mo rapit mo patu bangkaw kumwa dapit palawa demikian hati niya aun mga amuin atulan bangkaw sumud pa masjid subay kaw dumua demikian gumuha ko rin ha masjid subay kaw amuin dumua raysa demikian amuin long tabihan aun dahil sa tasabuton bangkaw gumuha dahil habay iban sinamuin bangkaw sumud palong sinbayin ininikatan hindu kato tanim sinamuin Rasul sallallahu alaihi wasallam kan naray di amuin siabutin an yakuna ad-dukhul bit-tasmiyah wal khuruj bit-tasmiyah yaqulu inda ad-dukhul wa khuruj. Dahil mga long tabihan amuin adab sumud pa masjid sumud kaw iban sin gumuha kaw subay kaw hati niya magbismillah ra sumabot kaw sinamuin man sin Allah subhanahu wa ta'ala bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Aun ini hadis pa sin Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukumul masjid falyaqul Allahumma iftah li abwaab rahmatik wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Dengan mga long tabihan amuin sunnat bangkaw sumud a'udzu billahil azim wa biwajhikal karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Tawabang kau kumwa long a'udzu billahil azim wa biwajhikal karim was-sultanil qadim minasyaitonir rajim. Long tabihan Allahumma asimni minasyaitan. Allahumma tawalong dumu'a kau Allahumma inni as'aluka min fadlik. Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Bangkau sumud palong sin masjid in amuin pangayoon mo pa Allah subhanahu wa ta'ala at niya bangmayan amuin abutan kaw sinamuin rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala man kaw panaukan da sin Allah subhanahu wa ta'ala rahmat sabab inamuin masjid yan pag siya amuyan in lokal tempat pag tuturunan pag nanaukan sin rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala kanya lang na sin mga ulama impagbigdaan sinamuin dua kabtangan niya to amuin bangkaw sumud iban sing gumuha bangkaw sumud imyan ka Allahumma inni as'aluka abwaab rahmatik ya Allah tinya mangayo ko patuhan mo rabbul alamin pangayoon mo bangman itukbal kay mo in katan kalawang lawangan sin rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala demikian bangkaw gumuha Allahumma inni as'aluka min fadlik amuin demikian bangkaw kumuha rin sa masjid amuin hiril kay mo inamuin fadal sin Allah subhanahu wa ta'ala katan atinya in fadal sin Allah subhanahu wa ta'ala bangkaw kumuha sabab in laung tabihan amuin gua sin masjid yan doon inamuin paglalawakan sin rijiki sin manusia katan kana
dumua kau sumud ko palom si masjid, dahil nga mga amuin masakop ko sin rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang kau sumud sin masjid, di kau masasat sin syaitan, ang kata namun pangatayam mo, tudyo sadya papag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian long tabihan, amuin, bang kau kumuha dahil nga amuin long ta, dahil nga masjid, amuin long tabihan, tiniya, amuin, bangman, inamuin bakkas sin pag-ibadat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, amuin simud ko, palong sin masjid, na ngayon ko, patuhan mo Rabbul Alamin, ukabon kayo mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, inka rahmatan niya, ininilong tabihan, supaya di malugpas, di malawa, inamuin, dayaw sin pag-ibadat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian namin gumawa ako, mangayo kaw sinamin long gumawa ako sin Allahumma in as'aluka min fadlik, at tinabang man di malawa kay mo in amuin bakkas sin karayawan sin pag-ibadat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin di mangdahi kay mo pagwa mo rin nga masjid, di kaw makakatto, di kaw mara, paamuin mga hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di kaw mapaling matto, di kaw maramatto, di kaw makahinang si mga hinang amuin hiyaram kay mo tiagahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dito kaw halawm at niya bang unoy namuin lawng tabihan in hinang murit halawm sin masjid, amuin limingkat in pag-ibadat mo, yukab kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala in tawfik, yukab kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala in tawfik, amuin di mayaw in pag-ibadat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, na niya tumura-murahan at niya pagwa mo mga yugdasab ko patuhan mo Rabbul Alamin, bangman niya tuhati niya in karayawan katan, amuin na inang malong sin masjid, in ulong in rahmat sin Tuhan mo Rabbul Alamin, bangko ko manalang nga masjid, amuin di kaw mara, di kaw makakatto, pamangahinang tiagahan, amuin hiyaram, long tabaan liangan, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, inyan aunday sa mga long tabihan adab, biya sinasabot na tukain na, amuin, bang kita sumud, palawang sinamuin, long tabihan baita, sumalam kitabihan, amuin sumabot kita sin long tabihan, ununo namin, imiyang ko lang mo bismillah, tawa, alaw mo magpatilibon ka rin amuin syaitan, at alaw mo bang ko gumawa dahil amuin bay, amuin ko bismillah, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wala quwata illa billah. Inian long tabihan dahil mga amuin adab hindu ka tutan yung sin junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian long tabi'an on hadis nasabut riwayat Muslim, hadis ng kan Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, sabda sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ar-rajul baitah fadakara Allah inda dukhulihi wa inda ta'amihi qala syaitan la mabita lakum wala asha. Ini sabda sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya di makasaw in syaitan sumud palong sin bayta matub iban sin kumaon. Sabab aun hadis sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini di mabaya kita di mabaya supaya kita magkaharad inaon syaitan amuin manasaw hamano siya. Sabab ini ni aun sabda sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ar-rajulu baytahu fadakara Allah inda dukhulihi wa inda ta'ami qala syaitan la mabita lakum wala asha. Apabila long tabihan in hambuk tau sumud, apabila inamuin hambuk tau sumud siya papay niya, nakasabot siya, nakadikir siya pa Allah subhanahu wa ta'ala, in pagsud niya iban sin pagkaun niya rito halaw, kala syaitan la mabita lakum wala asha. Bihawon long na naway na mga iban pangabay niya, bihawon long naway na long nabihan, di na kita niyo makatub dahil iban, di na kita niyo makakaun dahil. Wa idza dakhala falam yadhkurillah
inda dukhulihi qala syaitan adraktumul mabit. Apabila isab amuin simu dinhamuk tao, wala siya nakasabot, nakadikir, nakatumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala, qala syaitan adraktumul mabit. Bihayang long nabihan, maka tug nakamura hindi kanila ini. Wa idha lam yadkurillah inda ta'amihi, qala adraktumul mabit wal asya. Demikian bang siya kimaun, pagsud niya palong simbahin niya, kimaun siya, wala, dahil siya nakasabot, nakadikir pa Allah subhanahu wa ta'ala, misan bismillah, pinagisin syaitan, qala adraktumul mabit wal asya, bihayaun, makaagad na kamo, makatub na kamo kanila, amoy mga tao halong mga tao simudyat to, makaagad na kamo, makasaw na kao matub, iban sin kumaun kanila, wakala sa amoy at pinagisin amoy syaitan. At niya, bangin tao, simud palong simbahin niya, way siya nakatungtong, nakadikir pa Allah subhanahu wa ta'ala, sambil siya kimaun, wala da siya nakatungtong pa Allah subhanahu wa ta'ala, yaw nin syaitan, miya makadayin doon kaniya, pagtug niya, iban sinamun na pagkaw niya, maarop at niya, waktu yung tao, bang kaawayan kasuran sin syaitan, magjato yan hamano siya. Aun pa long tabihan hadis sabda sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil niya palihalan sin amun long ta Adam, kapag sud palong simbay, ida dakhalta ala ahlika fasallim, yakunu barakatan alayka wa ala ahli baitik. Sabda sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kaulong nabihan sumud, babay, paamuin pa mga family mo, ahli mo, pasallim, yakunu barakatan alayk. Subay kau sumalam kanila, assalamualaikum, bihan, mamung ko bihat to, warahmatullah, yakunu barakatan alayk. Inya tumahinang sabab, hika, tiniya, hika, tukbal, hika pag barakat kayo mo, wa ala ahli baiti, sambil na inamuin family mo. Wa idha kharaja yusammi, apabila isablong tabihang gumawa, then ha, pamaybay niya, makapamung siya, bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bangsab gumawa, ang mga tulong tabihanin dua, bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ini ang hadis, tinya riwayat ya Abu Dawud, ibn Tirmidzi, dengan Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Aun day sab demikian dua long Allahumma a'udzu bika min Allahumma a'udzu bika an udil au udal au azil au uzal au aglim au uglam au ajhal au yujhal alay. Yaturay sab demikian dua bang kita amuin gumawa den hapamay bayta amuin mangayo kau pa Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, magpatilibon ako kay mo, inbang ako gumawa din habay ko, di ako malawong, tawa, di ako malawong, iban, di ako makapanglaw. Sabab, aun waktu, iman siya, di siya long tabihan, masa, simbaran niya, aun nga tusaon niyang kaibanan, tawa, di siya makalaog sa laukan niyang kaibanan, au azil, au uzal. Demikian makahinanga kulong tabihan amuin kasaan, haway ko piyag tuuran, iban makahinang kasaan, induwa hindi kako, sabab way sab tiulo. Atawa au aglim au uglam, amuin di ako makalaog, di ako kalaugan, iban di ako makalaog. Au ajhal au yujhal alay. Demikian amuin di ko long tabihan makarihil mudarat long tabihan amuin ginawawaran mo, demikian di ka usab long tabihan kamudaratan sinamuin dugay din kayo. Ito rin ang mga dua amuin hindu ka to taniyo sin atawa siara ka to taniyo sin aramatan Islam.
bangkaw gumawa din sin pamaybay mo, suway ka magpatilibon Allah subhanahu wa ta'ala mga hinang bukod marayaw. Diyan na sinamuin dua ay ni amuin magpatilibon kaw, hindi kaw makalaog, iban di kaw kalaukan, iban di kaw makahinang kasaan, iban intauri mahinang hindi makahinang kasaan sabab mo, iban di kaw makaanyaya atawa intao di makapanganyaya long tawihan kay mo. Nya turing mga dua along ta amuin hindu kato tayo sin aramatan Islam sabab manusia bang siya hakwa na sin pamaybay niya di niya nakaingatan mo ng jumato kaniya at awalong tabihan diyan na sindi aw adshal aw yudshal alay amo hindi ko makalaog di ko kalauban iwan di ko makapanglaog aun biyan katulong tabihan di ko himinang kasaan sa aun mga manusia makahinang kasaan sabab mo. Pilay manusia bihato namin dagbus niya. Gumawa siya rin pamaybay niya dakala bukon long tabianin himumungan niya marayaw, impanamong niya marayaw. Nakahinang nakahinang maasya tintaw sabab din kaniya. Nakapagmaasya pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab din sinamong pagwa niya kita sin pagkahinya manusia dahil ha long tabian hagin hawawaran niya. Biya long tamuin upama kun mga pagtamong yaon bangkaw kita nagpawa sin aurat mo abila ko simuran sin kaibanan panganalin inang mga tumarayaw pag kita to ibukon ay tulapay nakauha amuin hinang long tabihan bukon marayaw aw na long tabihan palsug patamurit wakan na amuin nabiyula na to Ibrahim dahil mga duaan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma la taj'alni fitna. Ya Allah, ayaw mo ako hinang fitna sa mga manusia. Amuin manusia makahinang sabab. Dusa sabab ko. Pilay manusia bihayaw naman kasimuran kaw hinang buko marayaw. Neng katanya to, takabahagi kaw sinamuin kangian nahinang sintaw ya to nakahinang sabab sinamuin kita doon kayo. Akan na in kita Muslim, subay kita amuin mag-apply, magparagbos, magpalindog, amuin long tabihan sinamin adab sin Islam para busong taha haginawawaranta supaya amuin dagbus amuin ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala nagtatag-ipon kaniya niya makad habautan niya limalayo day nakataan amuin pianagahan liangan niya damit yan long nasin Sheikh kala rahimahullah wa indas safar damit yan aun day sab adab amuin sabot nga rin hatungod sinamuin pagtulak-tulak. Bangko magtulak-tulak hati niya bukunin ni basta-basta lang na sintaw bang magtulak na sadya. Ini ni aun adab hindu kato taniyo sinamuin long tabihan akamatan Islam. Bangko pagtulak-tulakan amuin bangkaw sumakat pasasakatan mo iwan sinamuin lumaog ko rin sa sakatan mo sumud kaw pa mga lokal amuin katuon mo gumawa ko rin ang mga lokal amuin kiyato mo ini ni atin niya aun kataan adab hindu katutan yung sinamuin akamatan yung Islam akan nakitaan niyo ba mga palangungan ng mga akama Islam dahil nga mga dua amuin piyangin dua asin Rasul sallallahu alaihi wasallam iabutan sin kita niyo bihayaon diumog sin kita niyo Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma ij'al fi safarina hadal birra wat taqwa wa min al-amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hada واطوي عنا بعدا اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إنا نعوذ بك من وحثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. Dengan mga dua akan pagtulak-tulak dengan mga pitna sa lagu-lagu tilan tao amuin tao marayaw siya hawla niya sabang siya timulak di mo deng hawla niya nahinang siya tao kun marayaw akan na kita niyo bay namuin dua asin Nabi Natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita niyo mga pagtulak-tulakan di kita niyo mapitna asal-asal mag-ibadat magkasambahayang 5 waktu naghihinang sindiakan sabang siya tulakan pangangal niya way na Tuhan
nakakita kaniya besin hula niya akan yang junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mga dua niya. Allahu akbar subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma ij'al fi safarina hadzal birra wat taqwa. Artinya in Rasul sallallahu alaihi wasallam iamut niya piangayo niya pa Allah subhanahu wa ta'ala in pagtulak-tulak niya yaon among pagtulak-tulak yaw mahinang sabab atin niya hikarayaw iban hikapag mabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala wa minal amali ma tarda. Iban damikyan kata na mo hinang dayon doon yaon sugay mahinang doon karidaan kataan sin Allah subhanahu wa ta'ala sambil pakhinapusan sin dua kitaw ni mani na mo mana niya habi to dua ahindo ka to kaniyo sin junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian daili law nasin Syekh qala rahimahullah wa ma'al walidain wal walidan huma ahaqqun nas bi husnil adab. Demikian liamun sin Syekh daili in amuin palihalan sin amuin pag-adab parwamaas sabab mayta in muna amuin pagguaan sin laku tabiat mo pamarayaw amo na yung dua maas mo sabab sila na inamuin kakakapatod sin adab bang manusia ada dahil hadunya ini piapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Akan na in Rasul sallallahu alaihi wasallam anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam man ahaqqun nas bi husni sahabati qala ummuk qala thumma man qala ummuk qala thumma man qala ummuk. Akan na in Rasul sallallahu alaihi wasallam aun hambu usum nangasubukan niya panghisiyo rin ng mga manusia insarayaw-rayaw dahon maglundang panon dahil hadun niya sabda sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam amo na lang ng ina mo pag-ubos na ngasubo siya lang na isiyo lang na amon ina mo lang na isiyo lang na ina mo qala summa man qala summa abu sambil pagpuas ni katuyad to isiyo lang na inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabda niya amo na lang na inamam. Papil hadis al-akhar birra ummak wa abak wa ukhtak wa akhak thumma adnaka adnak. Nasabot hadis dukain sabda sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam amo in dayawa pagtaati paghinangi marayaw in amo in ina mo pag-ubos ama mo pag-ubos lang tabihan kay mahud mo babae kay mahud mo usok iban sinamon hisuy masuk kay mo yung tawang kampung mula siya mo pantungod mo amaon mo hinaon mo amo ato na mo in lang tabihan amo in tukbal mo in pangadatan sa rayaw-rayaw kanila yung pagpatibaba yung pagpatikupo yung pag-amuin lang tabihan mo amala sa rayaw-rayaw subay sila inamuin unahon mo subay sila inamuin palamihon mo rin ang kaibanan akan na sambiling ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala parman niya wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wakhfid lahumu janaha dhulli min ar-rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ito parman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. In Allah subhanahu wa ta'ala diak kita in papagtag-ipunon kita ang ipakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala wa bil walidain ihsana. Demikian papagmarayawan kita papagtaatong kita papagbaktiun kita paamuin dua maas sing kita. Ito lang tabihan, kapalihalan, sinamuin, pagtaat, pagbakti, hadwa maas. Amun natin, parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yung kahupuan niya, di na kita nilong tabihan na mong makapahawa, dahil sabab siya butin siya isyarat, patuntum, haupo-haupo, amuin, pagmarayaw,
paamuin dua maas sing kita sabab ini amuin sila amuin takahaktud kato amuin pagmarayawan sing kita di hadunya amuna in dua maasta anya tu hati niya nagkasabot na to in hadis sin junjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian qala rahimahullah wal aqarib iban sin mga amuin kau kampung laula siya dihan ini ni subay darayaon amuin long tabihan subay kita marayaw ang mga kampung ta mga lasya ta nasabot hadis kay na sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa adna ka adna amuin pagubusin ama mo pagubusin ina mo pagubusin ama mo pagubusin tay mahud mo atin niya amaon mo inaon mo atin niya mga masukay mo kampung lasya mo katan subay ko marayaw kanila. Amoy at lang tabihan, magdayawon mo sila, amoy lang ta, di mo, palihalaw mo marayaw, inamoy ni kahukot sin parsupatan niyo, di ka, wayron, amoy, di makapag-ambulda, di makapag-suding saitan, amoy makapag, ni atay namoy magkampong. Ini dia akan sinamoy, madaling nga mga adab, in magpakita kita, magparayaw kita sin pangadatan ta, pakampong lasya ta. Qala rahimahullah wal jiran, demikian amuin papangdaig tabihan papangdaig ta sibuta kafir muslim atinya kampung iban simbukon deng mga amuin long tabihan magmarayaw kita kanila amuin pangdaig ta sibuda kafir sibuda atinya bukon talasya kakilahat iban sindi biya din namuin long tabihan ang kaakama pa atawa lasya pa atawa tay mahud pa inamin narata nagdaig ang kanin Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil di ang sabdaniya hadis ma zala yusini Jibril bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu kanin Rasul sallallahu alaihi wasallam daran siya pagwasiyatan sin Jibril in hatungod sinamo in hak sin pangdaig hatta dhanantu an sayuwarrithu sambil long na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nakahunaw na ako makakawa waris deng ka ako in mga aming pangdaig ko tinaing kapatot sin aming pangdaig long tabihan subay kita marayaw pangdaig ta misan bukon na lasya ta misan long tabukon na kampung ta misan bukon hang kaakamata nabi adin na bang long tamin ang kaakama pa kita kampung ta palasya ta pa ingat tulong tabihan subay kita marayaw pangdaig ta di kita himinang sinamuin unu hinang habay, haran, hakatan, hika, mudarat, sinamuin pangdaig sin kita. Yan, di akan sinaka may Islam inamuin bihan. Kung yan din mga pangadatan sin Muslim, pangadatan namuin di akan kato sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala, imbang kita mangiha pangdaig ta. Dayaw ten lalabayan ta, di kato aning pagkahita sinamuin laung ta, kamudaratan sinamuin mga tuwig atawa ununo na, asaman laung tabihayaon, inini parayaon tayong long ta amoy muamalat hapag kaysin kita sababin niyan dahil mga atin niya atulan dia akan sin akamatan ng Islam nga baha insyaallah subhanahu wa ta'ala patugtugon na muna sa jarito ang pay ni nakapin tiw-tiw dakuman murah-murahan magmaap kamo pamangsaw pa mga kaptangan namo wala imamo inyato kamu sadya mga angsaw pa may imamo baha inyato tawfik sin Allah subhanahu wa ta'ala iban amuyat po inamuin akarong sin kita niyo inyat to den mga patumtum kato sin Sheikh bayta ni hakitab ni ad-durusul muhimma li ammatil umma aw pay ni nakapin insyaallah balik dakuman murah-murahan mangman kita niyo paabotong pasin Allah subhanahu wa ta'ala pa waktu biasin waktu bihayaon murah-murahan itukbal na mo day sab in pagsarang sukul kanyo katan amuin may nagbatilaul yari bihaon timatayng di murungog ha programa sin amuin kita ni bihayaw ni mahuli magsukol kami kanyang katan itukbal na mo magbalik in salam-salaman kanyang katan alapal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.